Evo, hvala vam na ovoj prilici da mogu ovdje sa vama podijeliti svoje iskustvo. Evo, nekad nije mi to baš drago govoriti, volio bi da me ovo zaobišlo, ali Dom Bože je bio uporan, nije se dao odgovoriti i onda sam ja pokleknio, a ja sam pao i evo, pristao sam na to. Moja priča sa Gospodinom Bogom kreće ovako. Evo, prvo što želim reći, želim se predstaviti za one koji ne znaju. Ja sam Don Ivan Šesto, imam 26 godina, dolazim iz Solina, iz Župe Gospe od Otoka. 24.6. biskup Želimir Puljić me zaredio za svećenika, a 5 dana nakon, 29.6. na svetkovinu Svetoga Petra i Pavla imao sam svoju mladu misu. I kako je krenuo ovaj moj put? Evo, prvo što ću reći, da mene uopće nije interesiralo, niti sam ja ikad htio biti svećenik, niti je meni to ikad padalo na pamet, niti mi je ikad itko o tome govorio. Znači, to je možda zadnja stvar koju bi ja mogao biti, koju bi ja mogao postati. Mislim da prije mogao biti astronaut nego svećenik. Eto, koliko sam ima veze s time. Evo, dolazim iz obitelji koja kao je kršćanska, katolička, ali vjera uopće nije bila prakticirana. Možda malo za one glavne kršćanske blagdane, nekako to uglavnom kod naših ljudi ide. Evo, roditelji mi nisu ni bili ni crkveno vjenčani i kasnije su se i rastali, Bogu hvala, ali dobro, sada je sve dobro i u dobrim sam odnosima i sve to funkcionira. Evo, ima još 2 brata i sestru, evo, brat star ima svoju obitelj, sestra ima svoju obitelj, mlađi brat je još na putu, tako da evo, i njega će Gospodin upraviti, je sve dobro. I evo, krenut ću s time da, evo, od malena, kako nisam bio u baš nekoj pobožnoj obitelji, nisam išao redovito na svetu misu. Evo, osnovna škola skoro cijela je prošla bez svete mise i uglavnom imao sam svoje društvo, svoje prijatelje, svoju ekipu koji su išli redovito na svetu misu i oni su znali to govoriti između sebe. Si bio na misi koja je bilo evanđelje, ja sam ih stao sa strane, šutio sam jer sam se zbog toga osjećao manje vrijednim. Evo, nisam u tom trendu, nisam u tome u čemu su oni. Ja sam negdje u 7., 8. razredu donio odluku da ću ići na svetu misu, evo, da želim ići na svetu misu, evo, želim biti dionik tog društva, tih svojih prijatelja, evo, ne želim da mene nešto zaobilazi. I usporedno s time, ja sam u kući naletio na jedan Novi Zavjet, što su moj stariji brat i sestra primili na sakramentu krizme, i ja sam negdje u 8. razredu iz neke znatiželje počeo čitati Novi Zavjet, evo, Božju riječ, Sveto pismo, i baš me nešto gonilo, baš me nešto tiralo da ga čitam, iako ja nisam dosta toga razumio, ali znam svaki put kad bi ja to uzeo, kad bi čitao, ja sam uzeo jedno veliko olakšanje, jednu veliku ugodu, baš jedan prekrasan osjećaj jedne radosti. Ja sam to krenuo čitao sam to kontinuirano, do duše nisam bio sad redovit da sam to učinio svaki dan, ali zna bi sigurno koji put tjedno to pročitati. Evo, krenula je srednja škola, prvi srednje, bavio sam se sportom, trenirao sam boks i evo, htio sam biti dobar u tome, htio sam uspjeti u tom sportu, evo, to sam baš bio uživljen, to je bio moj život. I tako je, prošla je prvi srednja, ja sam išao nedjelju na misu, ali ja još tada Boga nisam osjećao, on je još bio dalek, išao sam, evo, jer sam znao da je to dobro, da moji prijatelji idu i ugodno sam se osjećao, ali još to nije bilo ono važno, ono bitno. Evo, završio je prvi razred srednje škole i na početku drugog srednje, ja znam da sam ja odjedanput, to je bila jedna noć, imao sam neki ružan san, neki strašan san i znam da sam se ujutro probudio i osjećao sam se kao da nema pola moga tijela, kao da je pola mog bića obuzeto. Iskreno nisam znao što da radim, baš sam se nekako čudno osjećao. I evo, kad čovjek nije u tom nekom duhovnom svijetu, kada mu dođu te duhovne stvari, on uglavnom ne zna šta bi. I tako ja nisam znao šta bi, baš sam nekako čudno osjećao i okrenio sam se lagano boriti sa tim i kako je vrijeme odmicalo, meni bilo sve teže i ja sam malo pomalo počeo toniti u tugu, došlo je i do depresije i uz to su mi se počele javljati prisilne misli, nekakve svetogrdne misli,
misli koje nisu definitivno od Boga. Onda se pitao kakve ja veze imam s time, zašto se to meni događa. I tako ja sam bio u tom stanju. Uglavnom, ljudi oko mene koji nisu bili duboko ukorenjeni u vjeri, pa čak i sama moja obitelj, nije mi znala dati pravi odgovor. Nije znala što me muči, nisam ni ja znao što me muči, to je bio očito neki duhovni problem, očito neko djelovanje izvana koje me je želilo sputati, spustiti. Ali dobra stvar je ta što kada u našem životu dođe problem, nevolja, Bog daje mogućnost da se nešto iz toga dobro izrodi. I ono što sam ja činio, ja sam nastavio čitati Sveto pismo i počeo sam vapit Bogu da me od toga oslobodi. Ja sam bio baš zgužvan, zgažen, stisnut, nisam znao kako iz toga izaći, više ništa mi nije pričinjalo zadovoljstvo. Sport mi je bio, sve tome sam gušta, išao sam na trening, ali bez emocija, bez osjećaja, više mi se nije družilo, čak su me i djevojke prestale zanimati, mislim da stvarno nešto nije u redu. Nije bilo nikakve radosti i bilo je baš jako, jako teško. Jedino što sam imao bio je dragi Bog i ja sam mu vapio da me oslobodi, odnosno da me vrati na staro. Da me vrati na staro, da se mogu vratiti onim svojim prijašnjim aktivnostima i onom životu kojeg sam imao prije tog iskustva. Ali Bog te neće vratiti na staro, nego Bog uvijek u životu čini nešto novo. Bog mi je dao novu priliku, novu mogućnost. Izbilo je 101 dana, pripremao sam se na misu. Mislim čak da je bio dušni dan ili svi sveti. Došao sam kod svoga oca, on je gledao utakmicu i prokomentiramo i dan danas, komentiramo nogomet, stalno rezultate. Ja sam došao kod njega prije mise, vidite malo utakmicu pogledat i došlo je vrijeme, ja sam pogledao na sat i kaže, čače da će na misu, vidit ćemo se. I on meni kaže u tom trenutku Ivane, šta ti je, vidim da nisi baš dobro zadnje vrijeme, nešto se događa. Kaže meni da ti ne kaniš ići u svećenike, ja u sebi samo sam se naljuti, ja kažem, ma kakvi svećenici, ja se borim s svojim problemima, da mi ti daješ još neku stvar dodatnu, to mi je bilo kao nekako dodatno opterećenje. Ja im kažem, nemam veze sa tim, kaže meni, pa šta ti je? Ja znam da sam ja u tom trenutku baš iz svoga jada, iz svoje bijede, iz tog rasula kojim se nalazio, rekao njemu, da bar znam šta mi je, nisam znao odgovora i taj trenutak ja sam izašao ispred kuće i znam da sam stajao zamišljen, gledao sam glavom u pod u nekoj tuzi i u tom trenutku ja sam samo spontano i iz dubine srca, iz dubine duše uzdahnija i kad sam ja to učinio, baš jedna velika sila prošla kroz mene, stresla me, potpuno prozujala, prožela me u potpunosti. Znam da je prije tog trenutka, ja sam se opterećivao s tim problemom, kako će ovo riješiti, kad će ovo više proći. I znam da je došla riječ Svetoga pisma prije tog trenutka, kaže, kao što čovjeku znači ako sav svijet zadobija u paklu završi, i da mi kaže, kao šta se opterećujem s tim problemom, šta mi to znači ako završim u paklu, kao stvarno, kao ima nešto gore od ovoga. I u tom trenutku ja sam izašao, uzdahnio i samo jedna velika sila, struja, znači Duh Sveti prošao je kroz mene, prožeo me čitavoga. Ja sam u tom trenutku počeo sam plakat, počeo sam drhtat i ono što je najvažnije, ja sam tada u tom trenutku prvi put, ali na stvaran način osjetio Boga. Prije sam se pitao, možda postoji, možda ne postoji, možda je ovako, možda je onako, možda je, možda nije, a tad sam znao, znači to je Bog, to je ta osoba, to je onaj u kojeg mi vjerujemo, kojeg mi tražimo, a samo ga nikad u životu svome nismo doživjeli. Znao sam da je to Bog. Ja sam u tom trenutku, sam bio zbunjen, ne znam što se događa, a znaš da je nešto nadnaravno. Ja sam počeo drhtati, tresti, ali sam u isto vrijeme osjećao veliki mir, veliku blagost. I taj problem koji me mučio, ko da je krenija nestajati, te misli, to opterećenje, to jedno beznadje, to jedno rasulo, ko da je samo ovako otišlo od mene, ja osjetim veliki mir, veliku smisao, veliku radost i krenio sam plakat. I u tom trenutku sam plakao, bila mi je u glavi, u mislima, kao nekakav gospin kip, di suze stalno teku. Di stalno teku te gospine suze
i mene nešto tira, uzmi krunicu. Ja nikad nisam uzeo krunicu, nikad nisam molio krunicu i ja došao do matere, pita je di su one krunice što sam ti donija iz Sinja, ona mi ih dala, omotao sam krunicu oko ruke i ja sam dršćuć otišao do svoje crkve, do mise, ispovidio sam se tada, prečestio sam se i onda je krenulo to vrijeme tog čišćenja, tih suza, te Božje prisutnosti, to je trebalo sigurno mjesec, 2 dana, znači ja sam samo plaka, suze su išle iz mene, osjećao sam blaženstvo, mir, evo da mi je neko u tom trenutku reka da će me upucat, da će me ubiti, evo ja bih reka slobodno, kako sam se mirno osjećao, bez straha, evo baš iskustvo, prisutnost Kristovog uskrsnuća, nije bilo ni trunčice straha, evo da bar sad imam 5% tog mira, u ovom trenutku osjeća bi raj na zemlji. I tako je krenulo je taj put obraćenja, evo dolazili su mi neki grijesi koje sam učinio, došlo bi mi kao slika u moje misli, pred mojim očima i onda bi se baš gorko zaplaka, pokaja bi se za to. I ono što je još bilo zanimljivo je to da sam ja išao bi u školu na trening, ja bi u busu bio, ja ne bi mogao suzdržati suza, bi stalno plakao. I jedini način, odnosno jedini trenutak, jedino stanje kad ja ne bi plakao, bilo bi kad bi ja došao kući iz škole, kad bi otvorio Novi Zavjet i krenuo ga čitati. Evo u tom trenutku meni nestanu suze, usjeti jednu veliku utjehu, veliki mir, zatvorim to, odem leći, idem nešto raditi, opet to. I to je trebalo jedno vrijeme i kroz taj period baš sam prolazio kroz veliku tamu, isto velike tjeskobe su to bile i tako, ali je bilo baš interesantno kako mi je Bog govorio preko svoje riječi. Evo ja otvorim Bibliju, muči me to pitanje, muči me taj problem i baš mi ta riječ, ta rečenica mi progovori, ja se utješim i nestane taj problem. Evo to je išlo tako vremenom i onda se nakon pola godine ja sam se smirio, počeo sam ići svaki dan na misu, dakle više nije bilo samo nedjeljom, već svaki dan. Isto tako je nakon toga, evo dolazimo do mog poziva, evo Novi Zavjet, ja sam u sobi otvaram Novi Zavjet, bila je Pavlova poslanica, mislim Korinčanima, on sad pripričava nešto iz Staroga Zavjeta i spominje se svećeništvo, veliki svećenik Melkisedek, kako je Bog izabrao, Bog odabrao i ja čitam taj redak, te riječi i vidim, te mi riječi govore, ta slova, ona mala, kao da jednom postane ovako velika i baš govore meni i bodu me. I ništa, ja stanem, nisam još bio svjestan, ja otvorim opet i opet ta riječ za svećenika, za svećeništvo meni govori. Ja kažem sebe pa nije moguće, nema šanse. A ja sam se baš osjećao nekako i sramotno, ja kažem da Bog kao mene izabere da ja budem svećenik. To nema veze, samo daleko sam ja od toga. Ja kad sam to zatvorio, osjetio sam jedan veliki nemir, baš u sebi, ko da cijeli tresen, baš neki nemir, ali baš gadni, nisam nikad takav nemir osjetio u svom životu. Ja otvorim 3. put tu knjigu, odnosno Novi Zavjet, i meni ta reč opet progovara, stvarno, kao upire me prstom. Ja kažem, dobro, neka ti bude otići u svećenike, bit ću svećenik. U tom trenutku bila jedna erupcija mira, erupcija oduševljenja, jedna velika radost da vam to ne mogu opisati. I nakon nekog vremena, evo kad sam zna da je to Božji poziv, bio sam drugi srednje tada, još se nisam ni krizma, imao sam nekih 16 godina, 17, nemam pojma, i ja sam otišao kod svoga župnika i rekao sam, evo dogodilo mi se to i to, evo ja mislim da me Bog pozivao svećenik, da treba biti svećenik, on meni kaže to je duhovni poziv, evo ništa, dam mi par savjeta, evo jedan sam postio tada možda 2 puta tjedno sam bio i na kruhu i vodi. Mislim, nije da se hvali, ali hoću reći ako mi je Bog da te milosti, molio sam stalno krunicu, išao na misu svaki dan, pričešćivao sam se, kad je završila srednja škola, odmah sam otišao na bogosloviju, ušao sam tamo s 19 godina i proveo sam sve do kraja ove prošle zadnje akademske godine. Sam zaredio za đakona, za svećenika, evo sada sam svećenik, mladomisnik, kapelan na Visokoj i tamo mi je jako dobro i evo kroz moje vrijeme bogoslovije bilo je jako intenzivno, jako izazovno, jako teško, pogotovo je najgore od svega što ti doživiš Boga, iskusiš njegovu prisutnost, imaš radost, imaš mir, imaš ljubav, onda nakon toga još u bogosloveno teška pustinja,
tama, ne čuješ ništa, ne vidiš ništa, Bog ti se više ne obraća, nema više objava, nema više tog šećera, i onda je teško živjeti, ali evo Bog te čistio, isto kao s Isusom kad je bio na Jordanu, kad se krstio, objavilo se trojstvo, evo rekao je Otac, ovo je moj ljubljeni sin, Duh Sveti je sišao na njega, sve se vidno, ako ide pustinja, jedan mu đava kaže, ako si sin Božji, evo bilo ime, ako si svećenik, trebalo bi to i to, ako ovako, ono. Evo đava te kuša u toj tame, ali evo Bog je dao mene milost da vidim ono što mi se dogodilo na početku, to svjetlo, tu baklju, da mogu proći evo, kroz tu pustinju, kroz tu tamu do svećeništva. Kako će biti u svećeništvu, nemam pojma, evo, tek sam krenio, ne možemo to ni znat, ni u svećeništvu, ni u braku, ali ono što Bog traži od nas, da mu vjerujemo, da mu se prepusti. Bog se sjeća svoga saveza, Bog koji me je pozva, on će to dobro djelo izvršiti. Bog koji je bio vjeran do sada, bit će vjeran i od sada. Evo, Bog koji nas je doveo do ovdje, neće nas ovdje ostaviti. Evo, zato je važno ne pokolebati se. I evo, ukratko, to je moje svjedočanstvo. Evo, daleko sam ja od neke svetosti, nemojte misliti da sam ja, hvala, nemojte, samo da kažem, nemojte misliti da mi, evo, ljudi kojima se Bog smilao, kojima je dao taj nekaj sustav, da mi ne upadamo u grijehe, u krize, u muke. Mučim se ja nekad i sa molitvom, nekad upadam i u sumnje i svašta se događa, ali evo, to je borba, evo, kroz to nas Bog teše i kleše, evo, da nastane jedan fini dijamant od svakoga.